Hari agaseni karaho akaseni ko kurya umukate hamwe na jus na agaseni nyene uvuga ati abwo mugume musubizamo kuko iyo seni nayo ikinye mfise inzara nyayo kuko atanse umu direct akubwira ati we kugira ukine neza gerageza ubirigwe inzara nk'imisi ibiri. Reka tubaramutse cyane abakunzi ba Art Burundi bakundi nyene bakundi twabimenyera ko tuzo kugira tuba siginyo mu majambere ndetse biriko birakurikirana mu artiste b'u Burundi. Uno munsi turi mu rugendo shuri twagize twatembere hirya no hino aha turi mu kibanza ca Hotel de Ville iri mu gisagara ca Bujumbura aho uno munsi wa rumunsi wo gushira ku mugaragaro film shasha ya Kadola Ven aho yakiranye n'abakinyi babagiye batandukanye filme bita Imva ya Mwihoro. Tukadufise umutumira dasanzwe twavuze ati ntiyogena atatubwiye uko bimeze uko nawe bifata nawe akaba ari nk'icyamamare yamamaye cyane akaba ari nk'umuntu filime yiwe yashoboye gukora ibidasanzwe mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi. Reka tumwakire turabaramukije cyane. Ego amahoro cyane murakoze amazina nitwa Baminda Ide amazina y'ukuri ariko amazina nyene y'abantu bampaye cyane cyane mama wanje yambwiye ati witwa Baminda Ide ariko bahe nigi wawe ukiri muto ariko aka yanje y'ukuri nitwa X-Ray Bam nkaba ndumu film maker mu Burundi. Ego murakoze cyane muratubwiye ibintu bigiye bitandukanye turavye iyi filime woyisangiza abari kubadukurikirana gute mu cyamake. Bo iyo umuntu ariko akora filime cyane kuyisangiza cyane cyane uvuga ati jewe ngiye gutanga message biciye muri filime izoshikira abantu bangimeze uko nuko afise ingorane zitandukanye ko urazi ko abantu bagendana ibibazo bitandukanye. Rero iyo ukoze filime uvuga ati jewe filime itegeza gushika kure bivanye n'ukuntu twayiteguye cyane ukuntu message imeze. Kuva rero twakoze filime cyane dukora filime kugira twigisha abantu majambo make. Yego hari ibintu babigiye bitandukanye mu gihe muri ko murategura ibintu bya filime ni cyaye kintu cyakugoye mu kibanza baguhaye wakinyema mu gukina mu gukina aho rero mu gukina ahantu hangoye mbose novuga ko ari henshi ariko ari amaseni nyine amamwe uvuga ati jewe iyi seni yarango yarageje kungora vraiment ariko uvuze ati ndabivuge je ndiko ndabona umengo na seni nimwe yangoye na seni nimwe yangoye kweri. Nakaye kantu wakinye ugakunda ukavuga ati aka kantu kweri mu iyi filime Imva ya Mwihoro Imva ya Mwihoro ataka kantu sinzokibagirana nagakinye neza hari agaseni karaho akaseni ko kurya umukate hamwe na jus na agaseni nyene uvuga ati abwo mugume musubizamo kuko iyo seni nayo ikinye mfise inzara nyayo kuko atanse umu direct akubwira ati we kugira ukine neza gerageza ubirigwe inzara nk'imisi ibiri. Hajya rero nari namaze imisi ibiri ntahajya neza ni kunywa gusa inzara yamaze kunkubita kandi mubibonye neza na neza n'ingaragara nk'umuntu ufise inzara kuko je mu kamera ndahinduka ndahinduka ni kuvuga irya seni igiye gushikira kurya umukate na jus namaze kuremba n'inzara kabisa. Twabonye mwambaye umudari mu izosi mwambaye munaberewe cyane uwo mudari usigura iki kuri wewe? Kuri jewe na gaciro cyambere uyu mudari ni kwerekana ibikorwa ndiko ndakora ko singo ndatamba ndirorera kuvuga iyo umuntu aguhaye umudari abagukunda abayifuza ko ibikorwa byawe ko bishika kure ni kuvuga rero cyambere ndabona ko naje bwa bundi ije nkora byose bifite agaciro ku bantu nyine bamaze gutahura aho yagiye ashimirwa mu buryo bugenda butandukanye aho yagiye yambikwa imidari mu buryo bugenda butandukanye. Iyo midari nayo ikaba ifise insiguro ibikomeye kuko agenda yihabwa n'abantu baba batandukanye no mu gihe gitandukanye. Uwo mu artiste musanzwe muzi cyane mu bintu bya filme aho avuga ati mama wanje yampaye izina anyitwa Bahe donc bamwe bamuzi kuri Bahe Biyake ego izina ry'akazi cyangwa se izina bakunda kwita abantu ry'ubuhizi akaba ari X-Ray. Uwo mukinyi rero novuga ko yagiye akora ibintu byinshi cyane ntitwevuga tubimare kombore byinshi so turabibabwira uko iminsi izoza ikurikirana mbere tuzomurondera cyane aze abayagire ngaha kuri Art Burundi kugira ngo mushobore kumenya byinshi vuba cyane. Rero turamurondera kugira ngo ashobore kuza adusigurire kombore adusangize byinshi cyane mu byo azi. Niyo mpamvu rero tuvuga ati mukomeze gukurikirana Art Burundi abatagiragira subscribe abataragira musunzo kugira ngo bashobore kuba badukurikirana umwanya ku mwanya bakwiye kugerageza kugira subscribe kugira ngo bashobore kudukurikirana umwanya ku mwanya kumbure
ibintu bishikari kugenda neza. Turashimira cyane abantu baduba hafi, turashimira abantu badufasha, turashimira abantu baza kudufata mu mugongo mu kuduterera ibyiyumviro, mu kudushigikira mu buryo bugiye butandukanye. Natwe tuzogerageza cyane kubagezaho amakuru abagiye atandukanye kuba artiste cyane cyane mu Burundi. Reka tubashimire abari kwadukurikirana muri mu mihingo itandukanye, abari mu Burundi, abari mu bihugu bibanyi, ndetse n'abari mu bihugu byakure cyane. Mukomeze guhezagirwa, mukomeze kugira imigisha aho muri hose, mubahwe, murakoze.